Poznati ruski podobovi umetnik z Verbasu Vladonja Radi podaroval Domu zdravja Veljko Vlahović u Verbaše kolekciju svojih podobovih robotoh. Dzešec maljunki toho avtora od teraz prekrašuju čekalnji obščej praksi, laboratoriji, švitkej pomoci i odzeljenje za administraciju. Tod jeho pocah me príjemno nespodzýval a najbrži preto, že on insistoval, že by všetky dzešec maljunky boli postavení u čekalni Doma zdravja. Tak pacijenti môžu užívať u jeho dieloch dok čekajú na prepatrunok, dajakú sluhu abo laboratorijnu analizu. Kolekcija še sastoji z dzešec maljunkoh robenih u kombinovani tehniki i predstavlja čast ciklusu zapisi z meteoroh, ktorý autor tvoril u periodze od 2014 po 2017 rok. Gledam, že to ciklus, ktorý má u sebe cepli farbi, ktorý na nejaký spôsob promenjuje same do žice, keď popatri na maljunok. Tak prišla i ideja, že by som vybral to ciklus i prilagodil som znači, i sami dimenziji i kolorit samom tomu interijeru gdje še to ti roboti i nahodza. To perša kolekcija podobovih robotov Vladinja Radija, ktorá še nahodzi u da jednej z verbaskih institucijoh. Okrem u Domu zdravja, roboti z ciklusu zapisi z meteoroh še nahodzaju jeho legatu u Serbskim kulturnim centru Svjati Sava u Subotici.